بله تماشاوان هجا هم جبو پیشکتنن لسر عرده این کوی گاوه هرم بگشی تیره درباز دبه و هم جی راگهاندن آوان بندن پیمانه که هلا حکومت دمکی و که حتی نها در حق بیده قصده تشتک نگوتیه و نجی زلالیه که بلاف کریه نها روزنامه‌وان ستر گلو لگلمه آماده میوان آمیه رزدار سر دما و خوش به دخوازم و بپرسم لسر عرده روش چیه چد قومه دو وقت که دکو حکومت دمکی ادعا دکه کو آگر بستک و گاوه لسر عرده لسر همو انیان و خطین تماسه هیا هەواڵ ئالان ez dixwazim serî di rewşa mîdanî hinekî ji we re rakînim got îro li Bakur Rojhilatê Sûriyê çi dibe çi heye rewşa reqa tebqa Dêr Zor belkî we jî ji sibehê de got tevahî xeta Bakur Rojhilatê Sûrî bin êrişê dijwar dene û bi rastî jî em bêjin ji tekoşîna şervana li Dêrhafirê heta Meskenê piştî îtîfaqiyeke got di navbera Qesadê de û di navbera çetê hêza demkî de çêbû ku ji Dêrhafir vekişin piştî îlana wê kirin ew îlan jî tektereflî bû lê çeta êrîş kir êrişê dijwar kirin hem li ser seddê hem jî heta tebqayî û ev êrîş nesekinî ji bo wilo jî bi rastî jî hem Qesadê tekoşîneke mezin li tebqayê dan veşandin feqet ana rewşa tebqa yani şervantê de di hin cîhadê em karin bêjin tekoşîneke mezin dikin lê êrîş li wê dekê dijwar e di heman demê de jî piştî ku êrîş pêk hat çeteya di xeta Kesrata de û Mansûra de hem diriya şaneyên xwe razayê Daişê de got ew bi xwe jî berî hevalbendê wan bûn yani ê got ana êrîş dikin çetê dewleta Tirkiye û çetê demkî bi hev re heman hêzin çetê Daişê ê got berî vê hêza Sûriya Demokratîk beramberî wan şer kiriye ji xwe gelek eblamê li ser milê wan diyar e ev bi Daişê re ne heta ana jî ez karim bêjim li Reqqayê tekoşînekî şervana mezin dimeşe feqet ev şerê han bû sebebekî got gelek koçberî ji wê herêmê çê bibe ana jî vê deqê de jî wek ana nûçawê lezgîn jî li ser ekranê heye ji li sê ciya êrîş dikin heta piştî ku Colanî îlana şersekinandinê jî kir ana li bajarê Tebqayê ji sê aliya êrîş dikin û ew alî jî nêzîkî hepsa got Daişê tê de ne yani ana eger Daeş derkeve ji wan hepsa tenê ne li Reqqayê bêguman li Tebqayê jî got gelek nûçê xirab û dragihandinê de xwestin propagandeke cuda li ser wê hepsê bikin halbik hepsçê wê dekê berpirsiyarê wê na ew çetê got êrîş kirine ye çunkî berî wê Qesadê ew hilgirtin ewlehiyê û berî wê bi sê roja ji wê dekê derxistin yanî li gorî daxuyaniya Qesadê ya got piştî wê na hate dayîn got îro hate dayîn di heman demê de jî ez karim bêjim ana ew kesê sivîl û birîndar ê got ji Reqqayê berê xwe didin hesekê beramberî êrişê şaneyên Daişê tên û bi rastî jî ji bo parastina wana hem hêzê ewlehiya hundirîn di tekoşînekî mezin de ye hem jî şervanê Qesadê îro dixwazin wan sivîla bi selametî bigînin cê ewle ji ber got gelek birîndar bûar hene lê heta vê deqê jî ew konvoya wan nikare derbas bibe di heman demê de îro li bajarê Rojavayê Kurdistanê gelek meş daxuyanî hebû ji xwe rêveberiya Xweser wek nefîreke giştî îlan kir yanî li hember van êrîşa got dibe îro di herêmê de dixwazin diriya dezgehên ragihandinê de û taybet ez dixwazim bêjim diriya hinek dezgehên ragihandina erebî de got dixwazin di navber Kurd û Ereba de bibe şerê dijwar ji xwe bala xwe bidênê dema ku îro Colanî jî ev daxuyanî da û hat dibêje dibe ez van eşîrê Ereba dikim bere bû bisekine li gor nêrname hemû eşîrê Ereba netî de bûn kesê got tê de got îro bengewazî ji wan re dike got îro di şer de jî ev kesê got berê destek didan şaneyê Daişê got êrîşî Bakur Rojhilatê Sûrî bikin û êrîşî gelê Rojava bikin û bixwazin îrada wan bişkînin yani asas ana rewşa meydanî ev e ji bo ew kesê got dibêjin wala Reqa vala bûye û kes tê tune ev ne rast e
براستی جی هولدان گلکی مزن هنش بو تکبرنا وان شانیا و وان چته حکومت دمکی گو ایرو هینجی دی ایریشه دنه باش نها دوی چارچوبه ده وکی کو وگوت یعنی وان راگ هاند کو آگر بستک ویگا ویگرک چه ببه هندک بندن پیمانه بلاف کرن یعنی دو وقتا که ده کود بیجه هفدیتن دنابرا احمد الشرع و فرماندار قصد مظلوم عبدی ده چه نبویه العالی کی دنیا جید بیجه کو ما بند یعنی پیمانک امضا کریه و بندن وی بلاف کرنه اف چاوا دبه یعنی هنا هفدیتن چه نبویه ده بیجه کوی مظلوم عبدی سبب بچه شامه و دعینه وقتی ده بندن لحف کرنه بلاف کرد بیجه اف پیمان نابین اف داخوازین من اف پیمان اف چاوا دبه یعنی لعالی کی آگر بست شخوا پیک نهاتیه لسر عرده لعالیه کی دنیجی پیمانک بوی آوای بلاف بدیتن آتا اف تی چوات هی یعنی دو وقتا کو به رنگك یک عالی پیمانک بوی آوای بلاف دکن دها پشتی اتفاق ده آداری هر هولدانه که حکومت دمکی هبو گو کاربن قصدی یعنی وک نارجی همجی یعنی بی او بکن یعنی بی اشلف بکن بی دور بکن جبولوجی وک سی توغای هات نقاش کرن اتفاق هر جهلا قصدي بوري بريا خسر به خاصن اتفاقيه ده اداره بيك بينن لقالك هزين درب نهشن وتسريده تركيا وانا جي بلان گشتيه يعني بلان سوريا تنب سوريا و گريداي نينه بلان بديزاين كرنا هرمي تباهي و گريدايه سوري جي پرچاكي گرينگ جي وجبو گد خوازن بوان ايريشا قصدي لواز بكن جبو دسي قصدي لواز به هر سرماسي اساس ابو والقولنا لنامه رولا امريكا قالك في اويدا زيدبو رولا بريطانيا جي وهابو يعني نا باكل روجلاتك بهيز خصن لواز درخينن يعني مناكز بيجم انا تفهماني دت بيجه مجاري دريا مجاري بترولي مجاري نظام چه اوانا گیش جخوا برش ریوبریا خسر açıklama kırbu gotu bu ev giş yani serawati Surine em dikarin bi hev parve bikin û li ser bingeheke siyaseta demokratîk em karin bi hev çê bikin. Yani ev êrişê pîlankirî bûn gotevayî heremê bixin nav şerekî mezin de û bi rastî jî ez vê nabêjim li gorî cebhê şer û ku me jî şopand yani tekuşîneke wiha ji hêla wan çeta ve nebû jî yani نکاری بو ایرادی چونکی مگلک بریندار دیتن خستا بریندار بگرانی بیرقدار دبون چاوا گل اشرفی و شیخ مقصود چه بو براستی جی بریندار گو هبون مروج وان بریندار فهم دکر کی گو شر سلاح ایگو هاتی کرن نزیده بگرانی بطیاره درونه هم لگل سفیل خستنه و بی yani seruber ev silah bikar anine. İjbolu şey ana hejmare ki birindara gelek mezin ایرو الخسته روجوای کردستانی هنه روزنامه‌وان سترک گلو گلکی سپاس هون بجدار بون هم آگاهی نسر عرضه هم جی نرخاندن و شیروین خود در حق روش عداویه ده بمره بپار فکر سپاسیات